aku mengapai rohaku napa piur handalaku bulus di dan lakaku seorang potong rohaki nanti mani dedapaku patiklah dolomokku napau haposan si tutudo debataku ayo dona tokong urjuma manangoluaku nagogoho sai tulus dosina kapurohamu pasaklah pilukamu. Yang lihat lupahan hosudelah holong roha diho aisai dapat sadona tawa pula pula tungsonang dodidahen ho nasai tokong porsea maluasian jea sai tatap sitirung binani Tuhan Yesus adorang di Golgota mudarainya dulu sai posisi rohani ditiup doa sai terima ibadah. Atong sai sahat laku awan debataku asirohan sai tak gogo tuho sabdok rohaku sai togu itu surgoni adina prososaki Togada potoloku Jehovah doa posaki